Nana Addo ne Dr. Bawumia ewa ade ba ko in common, which is divine vengeance. Yes, Peter Boama otu kono. There was a time or accuse Nana Addo so no na eku ne first. Mama akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwoa searching. Ebusuafo ye nyina ye nitua ever since eye NDC for ebeje akondwe efri NPP for ense metra His Excellency John Dramani Mahama be president ene anye accident na ye jahyehe from January abepim September ye wo mede accident jahyehe uncountable and bebree kwa ene no do ani achirem e wa northern region so a man prosifu na kusase fu nso wose ya nisomende wode beye wo be buru wo hu ekukum wo hu one ya sapone say wose wo kusasase bi hu over 100 years won to me solve issue ne da akoye politics NPP by be solve no mwejai which former president John Dramani Mahama ya wese nya do betimi a solve issue no yet or the campaign politics what about man wo de agidem wo basa a one man one is one be solve issue yenim ni aba His Excellency John Dramani Mahama nankasa ni krum Bole mabuyo zenyen ya chese ne region ni chocho mucho wodi asie ni achese ni pa wuye ni paketwa omo adwane so ekose Ivory Coast to say Cote d'Ivoire wako seke asylum nyase ketwa nensem wo ina nkombra na Ghana force hwe His Excellency John Dramani Mahama Dr. Bawumia and His Excellency the former president now don't Confl do nyame no wo punish won ana wonim na na ni nyame ana na na do no bi ko gina nkremofo asori da ho o se na na do akodun so egu nkremofo asori da ho setende ne be me ho nya to oti kono DJ bomendum esengase na na do His Excellency the former president on okun the first wife oti kono ko ware ne yere ko waba wamba Inti John former president now Dr. Confl na ne vice president Dr. Bawumia de unim na se wo twentro to wonso enim yam betu yawoka se wo se mampusi na kusase fonto kwa Dr. Bawumia no hyase omo bayi wo hu nipa la ewu ebi nsi da wankasa wo krom tese wo de abo ani anya asa to akora nti kama na visit wo yenti nsema wo de etuywa Nana Addo ne Dr. Bawumia ewa ade ba ko in common, which is divine vengeance. Yes, Peter Boama otu kono. There was a time or accuse Nana Addo so no na eku ne first wife. Anche okoware ye ano no so de yiri film. Ebra ye kwa akoto aba last year. Mahama ana ye Bawumia na ehye ntoko achi. Na this for the year campaign ti Dr. Bawumia. Omuri elections anche ene Mahama ni hometown Bole Bamboy. There is a protracted tribal conflict. Deadly one ekunipa close to 200. Amanipa 48,000. Ejani efri omufi esiki asalam. Ewo Cote d'Ivoire ne Burkina Faso. Town sa eye jihadist hate town. Sese enkrofo esuro kra so mo betena ho no. Eho nene Mahama ne town people, ne brothers and sisters, ni nuanom omo Bole, omo adwane afiri Bole, akosiki asalam wo honom. You see, Dr. Bawumia nyame, Nana Addo nyame. Ofane bo oto ne ntamo indi 1 year mpo. And it will come to MPP also. Very soon MPP will come to MPP. Omo ye boniti Dr. Bawumia, omo sabotage Dr. Bawumia last year, you know, all those people, their time will come. I'm telling you. Moses say Confl the time and Addo ba yire ko dwa ya to ma okofi. Na mo tika mu ye dede kuremu, na mo fi se audition bi na mo ye won. Ana na mo dwen se keep fit bi na mo ye ni kuremu. Ye na mo so wo mra na obebu man. Mutiri ene ye se 208 to 2012 nyame amfa Confl Addo ama. Kamu nyina mu from 2016 to 2020 mo mutiri na ye ebra na MPP nam court nyina na sabi okatachie otene wan kona na watwa ne dokono ne
ne nkate ayachi na wo hwehwe mo ne nam court ne ye ba kuro we so no e na maso evo no e de mo osie because mo na mo wo sabi etire ne kon ne kashira mo betimi aso ade so eba ti mo nkama koma ntum yem me de mo baba 2016 na ya no mo fu di sabi tire kuro mu ni bi na campus wo manya kon ne kashiri ade so we me de beso wo mo ma de hye ne me manyina bewu enu nti na mo hu ne saa no opon ye si ye nyina MPP aban andana Addo ne Dr. Alhaji Mahmoud Bomia etimi kura Ghana fo ni si wiase wiase nkaya no mo ho de ne sikasem nyina sikasem to sini omutimi kura o men Akufo Addo ne Dr. Alhaji Mahmoud Bomia ena mudi nsam twerofo achi ene ye dede gu o man we mu amamu onye dede o ideas so they back board na aye adwuma na reflect timamufo abrabom enya ma bia adwuma ena enya mi wowei ma men kan kiro me kuro mu jusu fomuso emmabu na wo hokora no sabi wona wo se wa bia adwuma wo adwuma nti ento abama wo ba emmabu ne mrantie ma aye wo ho untime mu omu nyina adwuma amamuo eya ideas ni se wo be create nyuma ne wode noma nipa komu han no na setena mu beba board na nyamfaso woni nsunsuanso wo temamufo abrabo so enye nnwuma bi da bi ti politician ni bi a wonam okeka ma yewe na me ba da bi nye no na edibu man eno ne Ghana fuusu ne no yes inti amamu ye nie ubetumi aye enye ya no mo hu se IMF atemoto na sabi enye nipa binumu na enimu a wo de sabi cedi ene ekosi dollar no usidi yen hyehyeye na ma dollar no enye dey ehun han no emfa cedi nkoyere no obeje no ho why ti ehun no hwe ye nuanom a mo complain ena 8 months Captain Smart asoja fo bi eni we beju o mai 2009 yes 2029 asoja fo bi anyi o mai we why asoja aban no o mai Ghana ye no o mawie ti soja ni bi eni we beju o mai we Dr. Alhaji Mahmoud Bomia ebeba 2028 2029 abebu man ama mahunu se ni yesi bu man enoma true the vice presidency yenya firi ne so effect a enya wo man yi so ene sector baby a amasabi avoid the traffic ahodo ana ekoso nyina eno ne yefre ne se obi wonimdie obi ye kandini otimi bu man di ordinary dwini ye bibi a create bibi aba system no mu a eba bua timamufo ama obi enya so mfa so ne yefre na mamu nyama bi adwuma na me wo work asise ida bi politician bi ke kasa e ne personal interest businessman bi kasa e woni ye wo ni trim power de ba ma yen kan okoro nkire mo Ghana fo mo executive mo amo koto aba ye nuanom delegate fo ye kan okoro akire mo ne se ma mu MPP party ani mo ase na amamu ye se wode no me gu fom eno ne ye amamu na me di kan ka kire mesi mi kuro mu djuso wona wo so wo nnwuma se de adjuso fo musa emabunu ne mrante wo ho untimi mu obi anya adwuma nye eye ne wode bebe wo man no mu nhyehyɛ ya wo beye na de ahoto bebre wo man ma eno ne yefre na mamu sa ideas no na Dr. Alhaji Mahmoud Bomia kura oze na Addo busa na se ekwan ben so ne yebefa so avoid traffic ye wo yen hospital wa avoid your banks ne other sector ne de ekwan ben ne yebefa so say this ye see agenda 11111 hospital ewo all the district A monhwe eno ne ye kan say ideas or call rounds etie from na wode na ninsu ade hunu kan ho ene ne ye hu saa no ma fafe yetisi eno ne ye frɛ na mamu enkogina obi achi en pe wanko awo personal interest en kasa asomasi wo adwuma we en asomasi we de ne beebie sei da bi oboa wo nko awo de na wo dwene na emom
ye kan ye wo ba wo den hyehye ye begu akwan mu amatimamufu asomu adwo wo mo ete se de COVID-19 wo mu hodu Ghana kora ye beduru na eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enye sika na edibu man eye nyansa ne nimdie yes eye nyansa ene nimdie timu amo contest ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena sebi eye mo message ni munia ni suade hunu me kama kire mu ton brand champion ne Kennedy wo kompre ko Japan munia ni suade hunu baako muntimi ye de Ghana mama muntimi mu Ghana debi ni ye wo pese wo ye no ka kire wo man no ni ye hunu se ideas se ni kurawo se na mebedi mampania me de bebre wo man ma na timamufu anya so mfaso enye kasa amamu onye kasa tentene Mahama kan de chense ene ono ankasa na NDC fo nesu because amamu no nya kasa eye ne yodi begu fom ama wo manma eho ato wo eno nti na da bia me ye sabi akan ne kronkron ame back Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 24/7 enye de mi menya because na idea na da ne tirim ni na nisu ade hunu ni nimdie no eye obia oba na mamu ye benya so mfaso ne benya nkaye ewo man we mu ayewure mfi eno nti ne ye ni abere se delegate amwo MPP mamu ni ya boro mamu ni mabuna boro mamu nyeye munye ya boro munye ye mani nwisia ni nyanka boro Bawumia eyi obia ye dini di wo man ani mu obetima buman oye nyansafo otimi didie ni ho eba otimi hyehye no mama timamufu nya so mfaso eno ne ye kana mamu enye kasa ne kasa tentene ye nkotwa ntoro ento wesu ne yemfamu nko se de mahama ba ye ankrofo su ene sikani system yi mu a even sidia omudi kogu dollar so ebe ye 419 krokro de dwonwa ne no ma bogu di egu no eno nya amamu ye nhyehye se wode ne ewo wutirim eba board na nipa ewo man no nya so mfaso eno ne ye frɛ na mamu di yesere mo MPP delegate yesere mo munyai krokro de dwon na mo ye Ghana fo no a ya hyehye nkrofo ntade a ye pai eyezu eyeza no yesere mo ne nye sika na edi buman eyenimdie ene ne ewu betimi aye policy enye obi yire ene ye policy wo be pema mpani adi asabi enye obi yire a wati sika ware no ono wonye policy Samira Bawumia anye policy Kennedy achidi fo maamu di Kennedy achi mum yenka nkere mu Samira Bawumia onye policy ye nyina ye do MPP na enye obi atiri mu pone se MPP entete empansam dabi na emum Samira Bawumia eye Bawumia ho kani onye policy ne say ni ewudi na chi no ni tiri mu adwene ni na nisu ade hunu ne na nhyehyɛ ya opese wode ba na yen ya ye wo form timamufuo yenya so mfaso eno ne policy enye obi yira da patwa eno nye policy dabi yen sabe si fom wo kuro yi mu ye kan ni yedin akane de Japan na ni nya de nchen kufu ado yen fa ni yedin mu man yen fa ani yedin emu man mo ma yen ye ho aboro na yen fa ya won hyehyɛ ye mu nye ye ho pesami nkuminya na nipa obetimi adi wo man nanim abu man ama Ghana ho ato no obi anim se Bawumia